gayane n'abawe gira ico ukora iki n'igihe ko turirukana umwanzi mwarakoze mutanga ibyanyu bariga babaho barivuza abapfakazi ko barambara imfubyi zije mu mashuri ibi byose tuzabibazwa ko ni twebwe tukirimo duhumeka bazakubaza ico wakoze muri izi mfubyi zigera ku bihumbi bingahe biri hano mu Minembwe niki wazikozeho zabamenya amaraso yabo umwana w'umukobwa akashakwa n'umuhungu akamubyarira abana babiri agapfa muramu akamucura akabyara uwundi umwe agapfa abo bana bose banyanyagiye kuri iyi misozi ako nagahinda ugasanga afite imva zibiri nyuma y'inzu yiwe yabara abagabo biwe bombi baguye mu gihugu bahebazira uko bigaragarira amaso uretse kubitekereza cyangwa kubyumva ku social media kuba twarasenyewe kuba twararashwe na drone kuba bandanza abamama bagacibwa amaberi abandi bakabagwa mu nda ngo barebe uko abana babe bameze textuellement kibyabaye mu Rwanda ibyo ni bigaragara ni bihari ni bizwi ni byanditswe biri documented sintekereza ko abashaka kugira ngo babipfobye bizagira imbaraga yega babikoze baba bashaka kuko bagomba kudenying buri wese arayibona kuri none twababwira muri amezi mureke twibuke twiyubaka yego ni ukwezi kw'agahinda ariko ntabwo tugomba kuba turi enferme bikatubuza kwidevelopa afande yabivuzeho neza mureke dufate urugero rw'igihugu bw'abaturanyi hano mu Rwanda baciye mu bintu bikomeye kuva muri 1994 ariko ntago byababujije kwiteza imbere uyu munsi le Rwanda est devenu le centre de gravité umuntu wese yafataho icyitegererezo parce que ubu ngubu niho twavuga nko muri 1994 nibwo u Rwanda bwabonye independence parce que baribohoye urumva uyu munsi habaye iterambere uyu munsi harimo development uyu munsi harimo amajyambere ni iki gihugu gifite isuku n'u Rwanda ni harimo good governance n'u Rwanda ni hari iterambere urumva ko nibyo natwe twifuza iwacu icyo twifuza iwacu nuvuga ngo nuzava iki gikorwa c'amaraso uzokinisha ifaranga uziriye mu busuma wumva mu buriganya washaka niba ubishoboye ariko ikijanye n'amaraso yo kuvusha uwundi muntu azaguhangaho kuzogeza imperuka ibaye kandi amaherezo yawe ni aya ngaya yaba basaze tuzoze twirirwa tuvuga amazina y'ibihunyira Sarasha ngo wicisha inkota nawe nizamwica of course izabica nkunda kubivuga ese ni ngombwa ngo tuzajye dusubira mu byo tuvuga buri munsi mwamfuramwe muri turabashimira turabirizaho turashimira Boston Simba Madubu Inkwakuzi na Ricardo n'abandi bataramiye hano kugira ngo tubashe kwamagana ikibi n'umugani twasanzeho bavuga ngo inkoko yanyoye amazi igaramye kugira ngo ikibi kibonwe na bose turashimira ibitekerezo byiza byubaka bamaze kuvuga n'abaduteguriye ino space mu by'ukuri hariho bimwe abantu bavuga umuntu akaba yaseka nka kurya bavuze ngo akabi gasekwa nk'akeza ariko kandi uku ni ukwezi kugoye ukwezi gufite amateka asa n'ayandi n'ubundi ibihe byagiye bisimburana bariya ni abantu bacu bazize uko basa baje basanga baguye ku kirumba babanjirijwe n'abanyakabera noneho bikaberaho habaye n'amahano tubura imiryango abana baragenda bari muri Tanzania bashiriyeyo abatarapfuye bariho ni bazima nta buryo tubabona
by'ukuri ni ibintu biteye agahinda. Abo nabo baje byabereye rimwe n'abaguye za Lubumbashi n'abaguye Inganji. Murumva ni amateka aguma yirepeta mu buryo tutabivuga hano ngo tubiganire muri uyu mwanya ngo tuvuge ngo turabivuze ngo turabishoje, ariko kandi ni uburyo bwo kugira ngo hano turiga, hano tumenya ikibi, ni ukwamagana, ni ugucaha no gukumira. Pole cyane ku bwoko muri rusange, Abatutsi. Imana yaturemye nk'abandi bantu bose, itugira minoritaire, ariko tuza kwisanga hamwe n'abandi bantu batwanga, ntaco twabakoreye, ahubwo tubarusha ubumuntu, bakabona turyoheye gupfa, woshya nk'aho ari twebwe urupfu rwaremewe, ariko nubwo batwica n'abamaherezo bajya bapfa. Pole ku bwoko bw'Abanyamulenge mu bihe twaciyemo byose. Turahagaze, igihe ni iki cyo kwirwanaho kugira ngo n'uzadukomokaho wese azamenya aya mateka, amenye uburyo isi ihagaze. Nkunda kubivuga, ba sogokuruza baravuze ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Noneho isi imaze kugenda, bigera aho ngaho hakavukamo ibyo bita kaga, ariko kano kagara tubona hakabamo abagabo b'ibigoryi. Na Bibiliya, nkunda kwirefera muri Bibiliya cyane, ijambo ry'Imana, habamo abagabo b'ibigoryi. Iyo mwumva Bibiliya ivuga ngo abagabo b'ibigoryi, kandi ari impumeko y'Imana itabasha ba Nabali Farashi cyane rwose. Nabo ni benshi, ntitwobatondagura nk'uko tuvuga ba Byahaye Amasaha, ngo tuvuge ba Rutambwe, ngo tuvuge ba Manyota, ngo tuvuge ba, nabo tubakubiremo. Iyo kera kabaye, iyo hagiye kubaho imbaraga zo kugira ngo ikibi kimigwe n'iciza, muri ba bandi haza habonekamo bamwe bahagarara kugira ngo bazahagarare. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kurinda izamu rya buri wese. Mwendere geste, ushaka kudefanda ibyo utazi, ushaka kugaragaza ko uri umunyabwenge, ushaka kugaragaza ko wowe uzumva ibitandukanye n'ibindi, kandi amateka ahari, ugasanga ugiye mu murongo wawe utandukanye n'uw'abandi. Ole sana, angalisho kuri buri muntu wese wifata muri iki gihe akavuga ngo arashaka kuzana ibintu ngo bya filozofi, ngo urashaka kutubwira. Nta filozofi mu bwicanyi baho. Uwishe arahari, ntabihakana. Uwishwe arahari, ni umucikacumu. Ibindi ushaka gusobanura kurenzaho, ntabwo ari imodokari cyangwa ikindi obje runaka ngo ugiye kwisiga ibara ngo niba yari umukarira b'umweru. Ntibishoboka, ntibikunda, ntaho bihurira. Ushobora kugura inkweto y'umutuku ukayihindura umukara, ariko amateka yo kuvuga ngo umuntu bamwishe, ninde uzaza kuduhanagurira? Reka tuvuge event, wenda nta nubwo ari event, ni icago insida cabaye cyo kuvuga ngo uko bararya umuntu, si umwe, si babiri, si batatu. Numara uze ngo ugisige ngo uvuge ngo bari bashonje, numara wowe ngo wibwire ngo uzoryama ngo ugire amahoro, ntabwo uzobona amahoro kuzogeza isi ishize. Turatanga mpore ku bantu bose bagize ibibazo muri ino myaka, ubwoko bw'Abatutsi bishwe tukicirwa, ariko ko turiyubaka. Igikorwa rero cyo gupfuza, kwamagana ubwicanyi, uwatwishe n'umwe. Buriya umugambi ni nko gutwita, ni ukwezi kumwe, amezi abiri, kugeza umuntu avutse. Umwanzi ni wa wundi wahereye, yatangiriye kwica muri za 57 cyangwa ho na mbere yaho, arasoza za 90, ari byo neva yiganze ubushize. Mwese mwarabyumvishije, ntibabirekeraho, barakomeza barambuka
leta ya Kongo ibatiza umurindi, barambuka, bica abantu mu Gatumba, barica baramara, turengagije bariya bagiye bicirwa za Lubumbashi n'ahandi. Nubwo abenshi barokotse bajya bagerageza kuvuga impfu uko byagiye bigenda, ntaho bitaniye na biriya. Ni ibintu biba byateguwe, bitari byo guhubuka, ibintu biba bipanze ordre, bifite uburyo. Turahera kuri Falasha Boston, Simbakari, Amadubu, Inkwakuzi, Damiye, Uzarukarisha. Mwihangane gutanga urwo rugero kuko ari mwe ndi kubona wenda cyangwa se mubangutse, namwe iyo muhaba ntimuba mukiriho, tuba turi kubibuka kimwe naje. Kuvuga ngo gusibangatanya ibimenyetso byiza nuko turi mu isi nziza, akantu ko niyo wishimye uzi ngo wishimye ahari hitaruye, hari amakamera ku mihanda. Ibyo wavuzwe ni nka kwa kundi baza bavuga ngo ibyo wakorera mu rwihisho byose bizaje ahagaragara. Abantu rero bahaguruka bagashaka kwitambika uno mugambi, ndababwiza ukuri, amaherezo yanyu muzosekwa, muzopfa muri imbwa n'ibihunyira ntibizomuka nijoro. Niba biza bimuka, niba biza bigira gute sinzi, ntawe uzobaririra. Ngaho wibazaho umuntu w'umugabo iyo apfuye abandi bagakora bakishima. Abo bantu iteka ryose iyo bapfuye cyangwa iyo bageze ikindi kintu kibabaho, ntawe ubishimira, ubumvira impuhwe, kubera kuko iteka ryose ico washatse ko utakorera uwundi wowe ukakimukorera, birangira ari we bigarutseho. Komere mu by'ukuri turamagana umuntu wese, nubwo bapfobya bakavuga ngo ko baraja kwibuka abakongomani bose, ngo ko baraja kwibuka abantu bose bapfuye. Erega buriya indi b'imbere kandi zitanga nyirayo ahatashikira ikamuhemura, ariko kandi tizayuzura. Aba bagabo bose tuzi tuvuga tutirwa tunasubiramo, twabavuzemo inshuro nyinshi. Igihemu ngo inzara irashira, ariko igihemu ntigishira. Abana babo baza bitandukanya na base, uzajana na se mu mugambi gukira. Nkunda kubivuga buri munsi, si ibya buri wese, ariko uwibwira ko azakirira mu maraso y'ubwoko runaka, iteka ryose muza amaherezo ya gahini. Ni kuriya nawe byamugendekeye. Turashimira leta zacu uburyo iyo bagizaho barekipera, bafata, bakora amahoro, bakavuga ngo muze tubane, muze ari uwatwishe, dukeneye ubumwe. Iyo niyo nsinzi yonyine ya mbere tugira. Iya kabiri nuko uwitandukanyije n'ibitekerezo bibi ajanwa kuri refresha, bakamugaruramo ubumuntu, akongera akabaho, akazuka, akava ibuzimu akaja ibuntu. Naho kuvuga ngo wewe urifatikanya n'aduyi ngo urashaka nta muntu uzumara ubwoko, tibibaho. Ababigerageza tibazobishobora, tibzokunda. Mwese murabizi, mwarabibonye. Iyo biza kuba ari ibishoboka kuri ino saha, n'izi space ntituba tuzikora, no kwamagana ntituba tubikora, kubera ko amadrone yarashwe muri Minembwe araruta amadrone yarashe muri Iran. Hariho petrole, ararutwa za Ukraine the same, hariyo petrole Uburusiya bushaka kwigarurira. Ndayishimiye aricaye aje kunoza ba Pasiteri Habimana na ba Gato. Pasiteri niba yarapfuye sinibuka, agatongera ngo aracahari n'umuparlementaire, ari mu nzego zishinga amategeko. Twahungiye iwabo baradusanga baratwica, abona stoshe arimo kwiriwa. Nanumvishe Simbakari abaza Ricardo ngo ese ngo yumvishije ikiganiro ngo yakoze, ngo ntabwo bibareba, ngo bo bagiye gutabara Kongo,
ngo ingabo za Kongo nizikubitwa yongeye kubisubiramo ejo ngo cyangwa ngo ni Kongo izabibazwa. Turagira ngo tumumenyeshe yuko izuba hari igihe riza rirasa bakakwereka ko izuba ryarashe 11:00 ariko rigaserura kuvuga ngo uribone wenda 9:00 z'undi munsi, kandi wewe ubuzi ko ari ku manywa bwagukereyeho, ariko aho riseruriye wenda rija kurenga amasaha yo kurenga, ibo bakavuga ati turaribonye, wewe ukavuga ati twebwe hano imbeho yabaye, bakakubwira ati twebwe izuba riratwishe. Ubu nyine izuba neva aya makuru azokugereho bazoyakugezeho, ubu nyine izuba ryararashe. Turaguteguza neza yuko nawe hari umunsi uzavuga ngo noneho ko bwije ritacanye, twebwe turi kuvuga ngo icuya kiratwishe kubera ibikorwa byawe by'ubwicanyi wagambiriye kumara inyiko ntutsi ubwoko bw'abatutsi mu Burundi. Muricana Nkurunziza, ntibyaba ngombwa, mubona ko Nkurunziza atabaye ngombwa, uramwica kugira ngo umusimburire. Abatutsi wenda kubarangiza ni nkaho babamaze, abasigaye barahunga. Ati mu misozi rero niho hatari, ufite ikimwaro, warashwe n'abana batoya, ibyo wakoze byose hodi hodi wumve ubimenye neza yuko waremye isi n'ijuru. Iyo ahinduye ibihe biza bicurama. Turamagana abantu bose aho baherereye, ntabwo iki gikorwa c'amaraso uzokinisha ifaranga uziriye mu busuma wumva mu buriganya washaka niba ubishoboye, ariko ikijanye n'amaraso yo kuvusha uwundi muntu azaguhangaho kuzogeza imperuka ibaye, kandi amaherezo yawe ni aya ngaya yaba basaze. Tuzoze twirirwa tuvuga amazina y'ibihunyira. Sarasha ngo uwicisha inkota nawe nizamwica. Of course izabica, nkunda kubivuga. Ese ni ngombwa ngo tuzajye dusubira mu byo tuvuga buri munsi? Mwamfuramwe muri hano, turabashimira ko mudahwema kwamagana ikibi. Tuzogikubitira habona, nibiba ngombwa tuzokizirika. Mbere yuko tugikubita tukizirike, tugihugure n'icanga, tugihane tutizimbye mu magambo. Mu by'ukuri iriya leta ya neva n'abayishigikiye, buriya byose biba byanditse. Nico ciza c'ubu nyine. Abarundi pole cyane, namwe mwagize ingoma y'umwicanyi, n'ubundi ni hahandi. Muhaguruke murwanye uriya mutindi, nimutamutinyuka azakomeza amareho abantu. Naho twebwe abatarapfiriye gushira, izuba ryararashe mu minembwe, izuba kurya rirarashe mu kanya, cyangwa se riraje rirase. Ni amahoro kuri ino saha. No mu bindi bice iryo zuba ko riragenda, imirasire ko riragenda itangaza. Natwaye umwanya muremure, reka dusigire n'abandi. Mu by'ukuri turamagana bariya bagabo bo mu Bwongereza twakunze kubavuga, abatari muri uriya mugambi, bari kuri iriya lisite, bazahaguruke bavuge bitandukanyije nabo. Inda ni igihemu kitazabahemura, ariko amaraso y'ubwoko murabizi ko mwarabibonye, bapfa bangara, bapfa bipfana. Nahaguye ni nka kurya kw'inkongoro yahuye n'intumbi itazi icayishe ikayirya. Bariya nabo ko baragenda akamangumangu, sinzi n'ibiryo jambo muryumva. Asigaye mwamfuramwe, twomeze twamagana ikibi, tugikubitira habona. Muzamutinyuka buri wese avuga, nubwo yaba ari uwanje nabyaye, nubwo yaba ari data, nubwo yaba ari mama, akaba yitandukanya n'ubwoko, tuzamuvuge.
iyo bavyari ngombwa igihe kizagera tuze tubakomangira no ku miryango yabo tumubwire ngo sohoka, igihe cawe niki, ngwino. Mwibwira ngo murihishe, iyo mwihishe ngo muri mu bihugu vy'abazungu, ubutabera. Ibi ngibi bakangisha ngo bafashe ibihano, ukirirwa bwishima ngo ibihano vyafashwe. Ibihano abaroma nibo babitangije, tibahambye umwana w'Imana inyuma y'iminsi 3 akazuka. Nico kigaragaza ko ibihano barabitanga bwaca, abandi bakagenda bakaja kubabwira ati ziriya ni drama, nabwo amenyo amaso ntabona, ubundi ndibugira amenyo, ubundi n'ubusinza, amatabi yarishe, ngo ibihano vyafashwe, ngo turatanga inimero, ngo abagabo. Uratanga inimero utazugera mu bandi, wangunzuwe. Ngaho mukomeze Isukari Idapanda, pole cane ku bwoko bwacu, ibyago bahuye nabyo, dufite akababaro, kandi abantu tuzitabire tuje gusaba ubutabera. Ni kimwe n'ibi dukora kwirirwa tuja mu mihanda na hariya naho tuzamagana, dusaba ubutabera, abantu bacu bazaze, tuza dusiba iminsi y'utuzi. Abafite umwanya, nta mwanya tugira ino, kuko turahatswe, twaje gushaka ibyo dushaka kugira ngo tubisubize iwacu. Gusiba umunsi umwe cyangwa iminsi 2 ntagisa naco ugiye kukwanamira uwawe cyangwa kwibuka uwawe. Ni kimwe n'uyu mwanya waba uri mu kazi cyangwa waba uri mu rugo, ko turavuganira, ko turamagana. Okay. Malaika Okay. So, murakoze cyane, ndabasuhuje kandi dutanze pole. Turi mu kwezi ko kwibuka. Mu by'ukuri njyewe uku kwezi nibwo nakorewemo ubukwe, wa munsi ya retraite nibwo nabyayemo umwana wanjye wa 3. Bijya bingora cyane kumukorera anniversaire, kubera ko nakoze ubukwe le 12, byatumye dushira anniversaire y'umwana le 12, twahise duhindura, kuko nta kuntu wajya kwibuka abanyu mu gihe nta kuntu donc communauté yaba iri kwibuka abazize uko basa. Natwe turi muri anniversaire, njyewe definitely narahinduye, bituma mpindura date ya naissance y'umwana wanjye. Mu by'ukuri biteye isoni kubona guverinoma ya Kinshasa iri gukora icyo bita Genocost. Bazi neza ko ari abantu bazize uko basa. Iyo niyo genocide, le vrai genocide ni genocide badukorera twebwe Abatutsi, badukorera twebwe tuzira uko dusa. Kubona abitwa ngo ni Abanyamurenge, turiya Tunyakagara, tukajya tukajoininga guverinoma ngo barimo barakomemora Genocost, batazi na meaning yayo. Muze kureba muri Genocost ibyo bagiye bakora, donc ce n'était plus la commémoration, ni nkaho bagiye muri concert. Ni ibintu biri bizarre en fait. Ngenda mbwira abantu ariho muri Genocost ngo harimo minere, ngo niyo baba bari kwibuka. Buriya ntabwo bibuka impfu z'abantu, nta cyapfuye muri bo, ni minere ngo n'umutungo wabo wibuka. en fait Amadubu, iyo tuvuze ngo iyi gouvernement ya Tshisekedi c'est un gouvernement des aventuriers en fait. Muze kureba mu mapancarte uko bagiye babyandika, barimo bibuka ngo babembe bapfuriye hehe, ngo sijuwe machin. Hazamo n'abari aba des réfugiés rwandais Hutu, bya tingitingi. Donc niyo mpamvu tuvuga ngo c'est un fonds de commerce, ni un fonds de commerce ya gouvernement congolais bari kwifashisha mu gihe bashaka gupfobya donc les gens bishwe nyayo. Donc les vraies victimes du génocide barabizi ko ari twebwe, ariko ni mu buryo gusa bwo gupfobya. So ntago nabitindaho. njyewe ntanze pole, ndabona fande yaje. gayane n'abawe, gira ico ukora, iki ni igihe ko turirukana umwanzi. Mwarakoze, mutanga ibyanyu, bariga babaho, barivuza, abapfakazi ko barambara, imfubyi zije mu mashuri. Ibi byose tuzabibazwa, ko ni twebwe tukirimo duhumeka. Bazakubaza ico wakoze muri izi mfubyi zigera ku bihumbi bingahe biri hano mu Minembwe.
niki wazikozeho z'abamenya amaraso yabo. Umwana w'umukobwa akashakwa n'umuhungu akamubyarira abana babiri agapfa, muramu akamucura akabyara uwundi umwe agapfa, abo bana bose banyanyagiye kuri iyi misozi. Ako ni agahinda. Ugasanga afite imva zibiri inyuma y'inzu yiwe, y'abari abagabo biwe bombi baguye mu gihugu bahe bazira uko bameze, bahe barwanira kugira ngo twebwe abandi base tugire agaciro. Agaciro nitwe tuzokiha kandi tuzokomeza tugende twiteze imbere, tuve muri ibi ngibi tubyibagirwe. Uyu ni umwanya wanyu wo kugira ngo muhaguruke muze, nubwo turi muri ibi bintu byo mu Gatumba ariko ntiduheranwa nabyo. Nimuhaguruke munyura mu Gatumba mukiriyo dutambuka tuja mu Minembwe. Iki ni igihe citahuka. Iyi ni period yo kugira ngo tuva aho ngaho dushire kwiherezo iyo dutuye, tuze turebe ico twokora kugira ngo duhindure kino gihugu. Twarakiguze byararangiye cash, nta deni ryacu dufite, nta credit yuko amaraso y'abana bacu arahagije kugira ngo kino gihugu tugisinye, yuko nta nuzokidusinyira, tugisinye yuko kibaye cacu burundu kandi nta uzokidukuramo. Ibi nibyo turimo, nibyo duhe tugenda dushinga amapiki muri iki cyose tubabwira ngaho dukandagije ikirenge. Kurya Imana yabwiye Aburahamu, yamubwira ngo nguhaye igihugu, nguhaye Kanani, aho uzakandagiza ikirenge cyose aho hose ndahaguhaye. Aho reka tubatangarize noneho tunabwire n'abarundi n'abandi bose, tugiye kugenda aho tuzokandagiza ikirenge cyose, aho nta hacu hazobasinye. Iyo ni footprint kandi nayo izoba ari sinyatire yuko aho hantu tuzohatura ibihe byose, hamwe n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza bacu. Nimutahe nimuze, gakondo imeze neza. Ndabashimiye ku mwanya mwiza, kwari kubasuhuza. Murabizi ndabakunda, nzambakumbura cyane. Twarataramanye, dutaramana kenshi ntari muri gakondo. Ubu ngubu nsigaye ntarama ndi iwacu, nkabyuka nkanywa amazi y'ubusa, nkarara mu nzu y'ubusa, nkarya ibivuye mu mirima yacu, ngasura ba data na ba mama, ngahapore ababuza ababo, ngasubira nkagaruka kandi nkumva mfite amahoro yo mu mutima. Icyo nababwira nuko iwacu ameze neza kandi hari icizere. Mureke kuba babaye ba mwanga mwabo, barya birirwa batuka batesha agaciro ibyo abana bacu barimo bakora. Bariya bazangara, bazagwa ku misozi, atari twebwe tubirukanye, bazahunga ibyaha byabo. Kurya Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha azahunga ari nta umwirukanye. N'ubu ngubu ko barahifuza ariko ntibazahakandagira. Sigaye mwakoze cyane, Imana ikomeze ibagirire neza, mukomeze mutarame kandi dukomeza twibuka bacu, twibuka twiyubaka, tudaha amabi, twiteze imbere, twigire ku isomo ry'u Rwanda n'abayobozi babo beza bageze kuri biriya byose, ariko bamenya amaraso menshi y'Abanyarwanda. Abenshi baguye ku rugamba, abandi bagwa mu mazu yabo, ariko biriya byose babinyuramo. Ubu nyine u Rwanda ruragendwa, rurimo amahoro, isi yose iza kurureba. Ibi nibyo tugiye gukora muri Minembwe kugira ngo tuze engraving amazina y'abari abana bose baguye hariya, tuyandike ku mabuye aho atazazimwa n'imvura. Dushinge za memoriale zo kubibuka ku mpande zose na kona zose za Minembwe, tuberekana yuko ari intwari ziyemeje gutanga ubuzima bwabo, bakemera gupfa kugira ngo abandi babeho. Murakoze cyane bavandimwe, Imana yo mu ijuru murakoze. Arakoze cyane afande utaragenda, reka mbonereho, si n'ubwa mbere mbikubwiye, ndagukunda cyane. Sinzi niba munyumva, muranyumva Amadobo? urumvikana rwose. turakumva. Reka mbonereho, n'ubwa mbere mbimubwiye afande, ndamukunda kandi azaganira neza. Iyo ngize amahirwe nkamubona mu biganiro rwose azamfasha. Nagiraga ngo byenda agire ubutumwa ashobora kuba yogenera izi nyangabirama zihaye zipfobya. Turi mu cunamo, twunamiye abacu bazize ko baremwe. Nagiraga ngo afande ubwo twari tumubonye agire ubutumwa butoya ashobora kuba yobagenera abantu bapfobya ubwicanyi twakorewe, kandi ari nabyo bihe turimo. Turi mu kwezi rwose kugoye,
utarabuze umuvandimwe cyangwa se utarabuze umubyeyi yabuze umwe mu muryango we. Twese turababaye muri iki gihe rero iyo turi kwibuka twunamira abacu bose bazize uko baremwe. Nagiraga ngo afande mufatiranye aho nari muboneye agire ubutumwa ashobora kuba yogenera aba bantu bari gupfobya ibi bintu badukina ku mubyimba. Afande niba unyumva wakomeza kugira ngo ubwo butumwa byenda nyine n'abandi babwumve. Uracanyumva afande? Sinzi niba sawa. Ah, bijya bigorana cyane kuvuga nyuma ya Fande Rugabo, ariko njye ndamushimiye kuko bamwe ntago tuzi ruguru, ariko aba yadukumbuje ruguru bituma tugira nostalgie n'ishaka na envie yo kuvuga ngo yo kujya iwacu. Mu by'ukuri njya ntangazwa n'umuntu abenshi iyo usanze abangaba bapfobya bene wacu, bapfobya amateka, utu tunyakagara, kandi nibo bantu bavukiyeyo bakabaye bafata ya mbere bazi ni ibintu byinshi, ni abantu baciye mu bintu byinshi, ariko it is a shame kubona nibo bantu ba mbere baza bagapfobya. Twavugaga hejuru ya Genocost. Normalement iyo bariya abantu bashigikiye guverinoma ya Congo, bashigikiye guverinoma ya Tshisekedi, iyo baza kuba ari abantu bafite ubwenge, ari abantu batekereza, ahubwo bakabaye babwira iyo guverinoma yabo y'abicani yuko bakavuga ko mu by'ukuri nubwo mwashizeho iyi nani ya Genocost, mwakabaye mukomemora hejuru y'abana batutsi bishwe na Gato Rwasa wirwa yidegembya, quelqu'un qui s'est déclaré publiquement akavuga ngo ni njyewe, c'est moi l'auteur. Kugeza ubu ngubu amagingo aya ngaya ntarafungwa, il n'a jamais été incarcéré, donc ukabona they are proud. Sinzi umuntu wavuze ngo haravuga ngo hejuru, ndamenya ari Afande bavuze yuko nyuma yo kwideklara publiquement aravuga ngo je suis l'auteur y'ayo matrocité. Il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais été incarcéré, akongera akajya gukorera iriya leta. Leta iri impartial, bakabaye bamufunga kuko n'amakominote internationale bitwa ngo ni communauté internationale sur le droit de l'homme bagombaga kumufunga, ariko ugasanga nous sommes victimes, ni twebwe les victimes, ugasanga ni twebwe badushiraho ibihano ngaho mandat d'arrêt par-ci par-là, ngaho ibihano machin bidafite epfo na ruguru. It is a shame. Ngewe buriya nkondana surtout Nations Unies, nkondana surtout communauté internationale, kuko ni abantu bari partial cyane, bagaragaza partialité yabo ku bintu bijyanye n'ubwicanyi bw'abatutsi, ku bintu bijyanye n'ubwicanyi bw'abanyamurenge muri Congo. So nari ndimo kubivuga muri amezi mureke twibuke twiyubaka. Yego ni ukwezi kw'agahinda, ariko ntabwo tugomba kuba turi enferme bikatubuza kwidevelopa. Afande yabivuzeho neza, mureke dufate urugero rw'igihugu bw'abaturanyi hano mu Rwanda baciye mu bintu bikomeye kuva muri 1994, ariko ntabwo byababujije kwiteza imbere. Uyu munsi le Rwanda est devenu le centre de gravité, umuntu wese yafataho icyitegererezo, parce que ubu ngubu niho twavuga nko muri 1994 nibwo u Rwanda bwabonye independence, parce que baribohoye.
urumva uyu munsi habayeho iterambere, uyu munsi harimo development, uyu munsi harimo amajyambere. Ni ikihe gihugu gifite isuku? N'u Rwanda. Ni harimo good governance n'u Rwanda. Ni hari iterambere. Urumva ko nibyo natwe twifuza iwacu. Icyo twifuza iwacu ni ukuvuga ngo nous avons été traumatisés, twabaye incarcérés, sinzi ukuntu navuze, nous avons été lynchés, nous avons été lapidés, baradututse, on nous a traités de tous les mots. Ariko ibyo ngibyo ntabwo twagenda tugihera n'agahinda, ariko twavuga ngo ni iki twebwe nk'abanyamurenge twaciye mu biriya byose tugomba gukorera iwacu. Aujourd'hui c'est le moment, il est temps yo guhaguruka abanyamurenge tukishyira hamwe, les vrais patriotes, apana ziriya simba shaka no kubavuga kuko iyo nagiye kuvuga j'utilise de mots là un peu fort bigatuma ntukana. Twebwe les patriotes, twebwe abantu dukunda ubwoko, twebwe abantu dukunda igihugu, twebwe tuzi agaciro k'amaraso y'abari abantu, nos héros qui se sont baritanze du fond du cœur uyu munsi kugira ngo uyu munsi Minembwe igere, uyu munsi abana barare batekanye, uyu munsi ababyeyi bakajya nabo bakabasha kujya ku murima bakajya gushaka ibyo bijumba byari byarananiranye mu minsi ishize, akabasha gusarura nk'ibyo bishimbo, akabona n'ibyo bigori kugira ngo babone uko baramuka. Mu by'ukuri twaciye pendant 2 ans ya blocus, twazaga hano mu maspace tukavuga tukumva, ugasanga turi mu gahinda gusa, turi mu gahinda. Ariko uyu munsi afande yatubwiye, uyu munsi Minembwe hagendwa, abantu bakisanzura, umuntu akabasha kujya ku isoko akagaruka akakora des allers retours adahuye na barrière, adahuye n'umuntu umuhagaritse. C'est vrai, ni ibintu byo gushimirwa. Ni ukuri dukomeze twiyubaka, twibuke abacu bazize uko basa, ariko hagati aho tunatekereza uburyo twakubaka iwacu, twadevelopa iwacu. Buriya gakondo ni ikintu gikomeye. Nubwo waba wavukiye muri Amerika, nubwo waba wavukiye hehe, ariko gakondo yawe nicyo kintu cya mbere. Nubwo abangaba birwa bivugishwa ngo twebwe nous réclamons la nationalité, njye mbabwira ko nous ne réclamons jamais la nationalité, parce que le Congo yabayeho, twebwe twabayeho mbere ya Congo yagiye idusangayo. Bise Congo République démocratique du Congo, cyangwa bise République du Congo, cyangwa République du Zaïre, already twebwe twabayeho. Uyu munsi bashobora no kuhindura indi zina bakayita irindi zina, ariko twebwe abanyamurenge before yo kuba Congolais, premièrement uri umunyamurenge, kandi we must be proud, tugomba kuba turi fier yo kuba turi abanyamurenge. Nubwo uyu munsi hari abantu, il y a des traîtres, hari abayuda, hari abantu pour des raisons utamenya bagiye bayobya bakabayoba kugira ngo bagambanire ubwoko, but we don't care about those people. Abo ngabo ntabwo bagiye babura muri society. So mu by'ukuri bavandimwe, njyewe ndabashimiye, mpora mbashimira abantu bahagararanye n'ubwoko, mwebwe mu hosting, mwebwe muza mudahwema, kuko namwe muri mu rugamba kimwe n'abari abana bari kuri terrain bahangana na aduyi. Bari abantu bose bari bazi yuko uyu munsi nta muntu n'umwe yarazi ko uyu munsi ku itariki y'uyu munsi ko iwacu hazabamwo amahoro. Ninde umuntu expectingaga ko abantu mu Minembwe bashobora kuryama bagasinzira twumva nta drone? Ninde wari uzi yuko umuntu w'umunyamurenge ashobora kujya ku isoko akajya guhaha cyangwa akajya gucuruza? Kuko twabibonaga kure bitewe n'ingabo z'abarundi, n'ingabo za P5 za FDLR, twumva ukuntu bose babaye encercle. Ariko kubera ko Imana ni Imana, buriya umwana w'umuntu, donc l'homme propose Dieu dispose. Imigambi y'abanzi byabaye impfabusa, a été sans effet, kubera yuko Imana iracahagaze natwe. Twebwe ntago dushaka, cause yacu iri noble, mpora mbivuga, nous avons une cause noble parce que twebwe turi déterminé. Ikindi abantu birengagiza, twebwe abanyamurenge nous sommes des pacifistes. Ntabwo twafata eneo, ntabwo twafata entité runaka ngo tugiye kwirukana Ababembe, tugiye kwirukana Abafurero, tugiye kwirukana Abashi. Non, parce que nous voulons une cohabitation pacifique. Twe dushaka kubana n'abantu bose, contrairement n'abariya bakumva yuko bagomba kutwirukana, ngo ils doivent nous chasser par où, pour aller où?
ari umuntu njyewe nzi neza ko ashobora kuba ari mu Minembwe atazi u Rwanda usibye kumva, naramanuka naragera na Uvira, yavugiye hariya kure hariya arinda asazira hariya, ariko abyumva gusa mu makuru. Bene uwo nguwo uramubwira ngo tu vas le chasser, uramushasa ajye hehe? Aho ngaho ni iwacu, iyo ni gakondo, c'est les terres de nos ancêtres, c'est les terres de nos ancêtres qui batubwiraga yuko bagiye basanga c'était une forêt, yari forêt, baragiye batema ibiti bagira gute kugira ngo babone aho baba. C'est-à-dire que twebwe hariya ni iwacu, personne n'a le monopole yo kutukura iwacu, yaba Tshisekedi yaba n'undi wose uzaza nyuma ya Tshisekedi. Twizere yuko intambara niyo ya nyuma, kuko n'abana bacu bazamenya ko ahangaha habayemo intwari kugira ngo uyu munsi habeho amani, habeho umutekano, kugira ngo umuntu w'umunyamurenge. Kandi ikintu ngiye nakundiye iyi ntambara yaje igihe cyiza, yaje igihe cya digital. Ni ukuvuga ngo hari n'umuzungu uri iyo ngiyo ndagira ngo muri hemisphère nord asigaye amenya Iminembwe bitewe n'iyi ntambara. So muze twubake iwacu, muze twubake Imurenge ni mu rugo, Imurenge ni mu rugo. Please mugaruke muze twubake. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, turacari kumwe kugira ngo abandi nabo babone ijambo. Murakoze cyane, kandi nakomeje kwihanganisha imiryango y'abantu bose de près ou de loin, umuntu wese wabuze umuvandimwe, ndetse ni twese twabuze, kuko abanyamurenge bose turavukana, tugira isano de loin ou de près, twese turavukana. Mugire umunsi mwiza kandi ndabakunda cyane. Urakoze cyane Sister Marayika. Afande yacikiye nari hari ijambo nari nteruye, umbabarire kuguciramo muvandimwe. Afande njye nakubwiraga kuko ngukunda, si n'ubwa mbere mbikubwiye, nanabivugiye n'ahandi hatari hano kuri space. Nagize amahirwe yo kuba twovugana, nagiraga ngo byenda ugire ubutumwa ushobora kuba wagenera izi nyangabirama zihakana cyangwa se zipfobya ubwicanyi ubwoko bwacu bwakorewe mu Gatumba. Niba unyumva Afande, ushobora kujya mbere. Uracanyumva Afande? Ndakumva rwose. Urakoze cyane, nagiraga ngo ubwo butumwa ubutambutse kubera kuko habayeho ipfobya. Murakoze cyane. Bazafanda atarasubiza. Okay, ngahe nabanza baza. Wavuze ku bintu, wavuze ukuntu Minembwe izengurutswe n'imyobo. Hari imyobo nabonye bacukuye, nabonye kuri Rafiki Bora, bacukuye mu Mikenge. Iriya myobo bayicukuje amasuka bisanzwe cyangwa bari bafite ibyuma bicukura? Bayicukuye igihe kingana gute? Ko nabonye iteye ubwoba kandi ari imyobo minini miremire myinshi cyane, kandi icukuje ubuhanga budasanzwe. Uze kunsubiza kuri ako gahanda Afande. Urakoze cyane, reka ariko ntangiriraho kugira ngo nze gutanga niyo message. Ndabona na rezo rimwe na rimwe hayitangira kugenda inkoroga, mwabibonye nari natangiye kumva ikibazo cya muvandimwe hano ariko biza gucika. Sinzi nimba bafite machine bakoresha, ariko barara batasha ahantu bugaciriya myobo yuzuye, kandi ni ukuvuga ngo ahantu hose haracukuye. Communication niyo barwaniramo, barwana bahagaze, kazashiramo amasasu, ibintu byose mu buryo biba bigoye kugira ngo mubakure muri iyo myobo. Gutangira nagiye kuri Poezero, nagiye za Gipupu, zino za Gakenke. Ni ukuvuga ngo buri gatopu kuva hano honyine Gakenke kuwimiko ukagera muri Bicumbi, ashobora kuba hari position zirenga 100, kandi izo position zose baracukuraga bakika neza hano hika kuri Rwiko, buri gatopu kose naho bakoreraga ambushi zabo.
bacukura poezero iya rudondogoro rwose rwo kugenda ukagera Mikenke, izindi position zishobora kurenga 100 umanuka werekera kandi za Gipupu. Barasubira baracukura iriya hirya ya Rugezi, izo za Kimeti n'ahandi, iyo misozi yose iracukuye. Urarangiza iyo uhagaze muri Minembwe, urangiza imisozi yose ibintu byera by'igitaka bakuye iyo ngiyo bararenza. Nukuvuga ngo buri position yose iracukuyemo indake, n'amazu ntagaragara, aho bagendaga bashira utuzu twabo hema biri mu ndake. Nukuvuga ngo na hantu wacukuye, aho bacukuye ntanke ishobora kuharagirwa, ni imyobo gusa n'amasha. Baracukura ruhande rwose rw'Ababengwa, ruriya ruhande rwose rw'imbere ya Kabanju rwose ruracukuye n'imyobo gusa. Rero bari baraje na determination, ndagira ngo kwari ugutura yo kugeze kuri za poezero ho na n'uruhande rwa za Gipupu na Mikenke hamwe, bari baratangiye no gutema bahe bahinga imirima, bagiye gusa batayiteye, ariko bari baraje batura. Ndagira ngo bari bafite na za projet zo guhinga, naho uruhande rwose rwa Kabanju, Gitumba, za Nagatete, za Gasiro, ruriya ruhande rwo barimo bacukura oro nishi cyane, baba Barundi, baba FDLR murabizi kuko baba abacuruzi ba businessmen, baba Bazalendo, baba bose bari muri ibyo ngibyo, bakoraga ama position inyuma hose bakagira business. Kandi hari imihandi hayigende gaseruka za Misisi na za Rulimba. Nukuvuga ngo bacukuraga umuhanda ukajana ibyo bacukuye bakagenda bakaja kugurisha iyo bagomba kugura, bakagura ibikoresho, bakagura n'ibindi byose hirya. Uko nguko niko byari bimeze, ariko tibyatumye batava muri iyo myobo. Ubu nyine tukaba tuzosubira tugakora sarongo, muze mutahe, muze dufata amasuka dukore sarongo yo kuyisiba kugira ngo inka zacu zitazavunika, zijya zose muzagura. Iriya projet yo kugira ngo tugire inka, ndibaza ko tugomba kugira projet ya gira inka Murenge cyangwa Munyamurenge kugira ngo dusubire twongere dutunge n'ubwo izindi zose bazimaze, ariko iriya myobo yose tuzayisiba. Message kuri bariya bose bashaka gupfobya ibyatubayeho ntabwo ari ndende, ni ukubabwira kuko ibyatubaho ni ibigaragarira amaso, ibirimo bitubaho ni ibigaragarira amaso, yewe n'ababikoze barabyemera nta nubwo babihakana kuko bitabaye. Abaguye mu Gatumba, Habimana Pasiteri wari umuvugizi wa FNL ya Gatorwasa, yarahagurutse wenyine kuri radio mpuzamahanga BBC avuga yuko ari we wisha abantu mu Gatumba. Bose barahari, nta n'inkiko. Leta y'u Burundi yari ikwiriye kugira uruhari mu kugira ngo ihane abo bantu bakoze ibyo ngibyo babyozwe, niyo yafashe irabashimira, irangije kubashimira nayo ifatiraho basigiriye, none ntiyabicira mu Burundi, ibakurikirana iwabo ku misozi y'iwabo, tangira kubicira iwabo, bagera ku Ndondo bica abantu ku mugaragaro, abandi barakubitwa n'ibimuga biri mu mazu, abagapfa, abandi bakaraswa. N'ubu ngubu akaba ari byo bari bagikomeje, ari nayo projet bari bafite gufata Minembwe, nta uzi kindi cyari gukurikiraho. Ariko muracumva kuko ni yamabi, ni bwa bwicanye kubwo barimo gukora. Aba bose bashaka kubipfobya bamenye kuko ari bigaragarira amaso, uretse kubitekereza cyangwa kubyumva ku social media. Kuba twarasenyewe, kuba twararashwe na drone, kuba bandanza abamama bagacibwa amaberi, abandi bakabagwa mu nda ngo barebe uko abana babe bameze, textuellement kibyabaye mu Rwanda. Ibyo ni bigaragara, ni bihari, ni bizwi, ni byanditswe, biri documented. Sintekereza ko abashaka kugira ngo babipfobye bizagira imbaraga. Yega babikoze baba bashaka kuko bagomba kudenying. Buri wese arayibona. Kuri none twababwira kuko iki ni ikimwaro.
bari mu kimwaro cyane cyane. Reka tubanze tuvuge bano bacu b'abanyamurenge bananirwa guhaguruka ngo bamagane ububi burimo butukorerwa kugeza none cyangwa byatubayeho kuva mbere muri history. Uretse n'ico gihe murabizi kuko bakaraha ubwabo bari abasaza baza bahambwa babona, ubwo hari imbere amateka atari yayandi. President Neva avuga yuko amateka y'abanyacenda abari mapfobza ibyatubayeho n'ivyi watagize mu ruhari. Nubwo nyuma yaho FDD CNDD ikiri mu ishamba ntabwo yaretse kwica abanyamurenge, nubundi yarabishe yuko baraje bafata uyu muhanda wa za Baraka nibo bawubagamo kugera Bibogobogo bayigezemo kugeza bageze za Kalemi abaturage bagituye kugeza bageze muri Byura. Iyo CNDD yari hari, uyu nguyu abereye umuyobozi wayo, uno munsi akaba ari na president w'igihugu. Ibyo byose arabizi ko byagiye bihitana inzira karengane z'abanyamurenge. Abashaka kubipfobya bigaragarira amaso, ntabwo bizashoboka yuko amateka mabi tuzohora tuyavuga, tuzikuraho ibi twikuraho agasuzuguro, ariko tuzohora tubibwira abandi n'amahanga kugira ngo bamenye ikibi n'umugambi mubi badukoreye. Aba b'abanyamurenge bo bigize abavugizi b'intera hamwe n'ibindi, bumva kuko ibo bagomba kuza kugira ngo basisibiranye nidupfa, ibo baje gushimira batwishe, nidutwikirwa bababwire kuko bagize neza bariho batwikirwa kubera bo bazokorwa n'isoni iteka. Kakurya Bibiliya ivuga yuko abanyabyaha bazozukirwa no gukorwa n'isoni, kandi zatangiye kubakora kugeza none. Mwabonye ko basubiranyemo, yewe barya barabavugizi babo basigaye birirwa batukana bonyine, nta ukireba ubundi ijisho rizima, kandi na Minembwe he babavumira kugahera. Katubabwire kuko murimo mugawa ko muri gwiziriza umuvumo n'umugayo. Ibyo nivyo bizobakurikira bikabakurikirana n'imiryango yanyu. Umuntu ari mu kunanirwa kwivuga akagira isoni akagira ipfuno, yagera ahantu ukagira ngo yanyagiwe ari ku manywa kubera abandi bantu kumenya imirimo yiwe mibi yo guhakana ibirimo bitubaho none. Umuntu agahaguruka akemanga ku mugaragaro, agashimira urimo mwica, agashimira urimo musenyera, agashimira ufite umugambi wo kwirukana se na nyina mu Minembwe. Uwo nguwo akaba ari uja kugororerwa agahabwa n'amafaranga, tashimirwe kubw'akanwa gusa, akaruha agahabwa n'ingororano zifatika mu maboko. Abo bose bazokorwa n'isoni, bazahunga, bazoguma biruke, bazamwara. Aha azaza ataha azozagira isoni zo kuvuga izina rye, azagira isoni zo kwivuga uwo ari we, ariko twe tuzaba duhagaze na nyuma yo gupfa no gupfusha bacu, ariko tuzahagarara ku irango ry'amahoro, tuhashinga idarapo yo kuhatura, twemange tuvuge ibyo umuntu wese yakoze kugira ngo amahoro no kubaho kw'iwacu kubeho. Aya mazina yanyu arazwi, aba bantu bose bakoze ibi barazwi, mwe mwese muraraha muvuga mutanga ibyanyu. Ndabizi hari abagabo bari aha ngaha bakora mu mifuko batanga amafaranga atagira uko angana kugira ngo bano bana babashe kwiga cyangwa barye, cyangwa yewe n'aba basoda bari muri zambushi babona ikoti ryo kwikinga ry'imbeho. Aba bose bazandikwa mu bitabo kugira ngo imirimo yawe izagaragare. Bari ibo bazobahe bakorwa n'isoni bahunga, bafite ikibipfunda ahantu, babesha amazina, babesha n'amoko yabo. Message twobaheza nta yindi, ni muve ibuzimu mujibundu, yuko ikitwica nawe kirakuraririje, abampiga nawe ko baraguhiga, abariye Kaminzobe nawe baragushaka, abishe Kabongo nawe baragushaka. Nubwo wakwiyita nde, nubwo waja muri za frigo zo kwa Gisekedi, nawe ko barakureba iherezo, ni mwebwe muzaribwa banyuma. Twebwe ico gihe tuzoba dutuje, turi mu mahoro, turi mu Minembwe, ariko muzaba muhemuburaho mupfunda umutwe, kandi benshi muri mwebwe he baribwa kimwe n'abandi bose. Katubabwire ko nta mwanya munini tubafiteho, turabagaya gusa, twarabagaye, isi yarabagaye, abana barabagaye, ba mama barabagaye, ba data barabagaye, buri wese nutuye mu Minembwe n'umushi n'umupfurero wa Minembwe yarabagaye. Nimureke bazagende babe batyo, umuvumo uzokomeza ubakurikire. Gusa reka tubabwire kuko ibyo batwifurizaga batabigezeho.
Minembwe turiho mwabibonye kuko bamwe babyinaga intsinzi ngo yafashwe bagiye gukata amatike, ndagira ngo ya matike yarabahombeye. Reka tubabwire kuko abahe bakata amatike n'abarwaniriye kubaho kw'Abanyamulenge. Rero nta byinshi twababwira, bariho umugayo uhagije, uwo wonyine ni ugenda ukomeza ubokame. Ibindi byose tuzokomeza dushimira abarwanashaka n'abandi mwese murarira inkera iwacu. Nta byinshi twabona umwanya wabo, ni mubareke bakomeze, ariko ibyabo byarabahekanye yuko ubu turi mu nsinzi kandi iwacu hariho n'abacu bariho ko barajya bakaryama bakanywa. Ubu ngubu ko turashima Imana yo mu ijuru kandi iri mu ruhande rwacu, yarigaragaje twarayibonye. Nico gituma Imana iyo itazikiranirwa ntizitekereza nk'abantu kandi ikora nk'Imana, ntizikangwa nuko umwanzi ageze kwa Buhimba, ageze ku kilometero kimwe na centre ya Minembwe, ariko igiye gukubitira hababaza umwanzi. Ubu nyine akaba ageze kure, abaturage bakaba bibaza gutabarwa kw'Imana ukuntu gukomeye. Nta kindi nakongeraho muvandimwe, mubihorere bagume batyo, iherezo ryabo ni ribi. Ariko twebwe dufite kunyura muri ibi byose, tukanyura muri mishuke, tukanyura muri izi mpfu, tukanyura muri aka gahinda, tukanyura muri traumatisme, ariko tukagenda vers amahoro azaramba na development y'iki gihugu duhe tuyirangiza imbere yacu. Ndatekereza ko mu minsi iza tuzoba dufite za tire, tuzoba dufite imihanda y'ama highway, tuzoba dufite ama gratte-ciel, ziriya nzu zirezire cyane, tuzoba dufite abantu baye bagenda, tuzoba dufite za aeroport international, tuzazihagurukira hano mutagisubira kunyura handi, mwuririra hano mukaja za Boston, mukaja za Texas n'ibindi bihugu. Ibi byose bituzobigeraho, ariko tuzobigeraho ku mbaraga zacu. Murakoze cyane bavandimwe, ndabashimiye cyane. Cyane afande. Sister Twirwaneho ndabona atakiri hano, yari yasabye umwanya. Ni nkaho byenda bishobora kuba atakiri hano, kubera kuko Sister Twirwaneho ntagihaye mubona hano. John Mwambaza ashobora gufata umwanya. John Mwambaza niba umwumva. Wafande nafande atubwire byenda umwanya ashobora kuba afite. Turabizi ko umwanya wiwe nyine sometimes nyine aba ari muke, ari muto. Araza kutubwira, ubwo uza kuba afite ikibazo nyine araza kuba yabaza afande akiri hano. Ariko mbere yuko wenda John Mwambaza afata umwanya, afande nari mbonye azamutse. Afande watubwira umwanya ushobora kuba ufite, kuko ndabizi ko abantu bafite ibibazo ari benshi. Waravuze ngo nababwira iki? Ntabwo numvise neza. Nari mvuze ngo abantu birashoboka ko bashobora kuba bafite ibibazo bashobora kuba bakubaza, ariko kubera umwanya wanyu ntabwo tuzi umwanya ushobora kuba ufite aka kanya. Watubwira umwanya ushobora kuba ufite aka kanya kugira ngo tumenye n'ibibazo dushobora kuba twakwakira. Nta kibazo rwose, nufata n'abantu 3 cyangwa 4 tugafata ibibazo byabo. Urakoze cyane. John Mwambaza uratwumva? Ndabumva rwose. Bihasara wakwihanganaho gatoya kuko twaguhaye umwanya ntiwari uhari. John Mwambaza reka abanze, reka John abanze avuge, nawe turaguhereza umwanya mu kanya gatoya rwose, nturambirwe. Niba hari icyo yaragiye kubaza afande akibaza. Mungu bariki kugatorero uhe imbaraga abakorera kugatorero TV abayishigikira bose.